choch. Ecuale ain ka chikerman. Amén. Pero laot kah usak, pero kana kah abing. Chiruli Dios. Cualquier hermano te trabaja, sa shaman kuechak, pero kana que abing sa templo Dios. Chanti kirut ellos agena na kosalat kuing ana ga koslo ilinas tielis chara. Ustana ka ayun, ustana ka vigilia sa ko church, pero kuing ana ka sa templo rabinkil la usmal maugulah tat sumeli Dios. Ara kwali kapaltil. Pero mo kung nakakosot nakyokochi palto nakaje es que mo koni rabita li Dios chanta ki Maria numtah kilimak chana que es que yas numtah palis paltil inka anarach abing chuli Dios. Pues la ind hermanos nikins akong sa la iglesia Fuente de Vida Jotios Chali Germán sali 2014 katikip li Fuente de Vida chalena nakuan kutan jueves kulak le hermano Germán kikin hasta si chak saliku. Entonces harán científicos a predicar todo chalena nacuan yo chic 11 años kokik chisca a predicar a tini Dios ut científicos chak se 2010 kakich na tihok marabichan apamo 40 50 San Luis Petén no que harin chak 50 libertad Petén saconik alebal sagrado corazón shkaba hará 50 chak harán 5 chak hará 5 chak li ángel sa la iglesia Calvario. Abanan siya kulong garin San Luis Petén salik alipal siya oya skat machakila ito ara kuangkin lain kunahta kuangkin toraf tingsira ki chikok may tinulak kure kung kutan ara kuangkin so kwa kung amok kung honal salik alipal San Martín hermano tohota na como 4 años kuanchak toh papayimo pari na holtiko toh chapok na hekto ke mamas sepich enaran makutat kwar si makala pabeyon Aramo kuchujun tali chenka chanchalis diabli ser tatkwar shukwa herman pero panan ninjena ata chikwani chena arana kwan amen apanan hermanos aran kwankin na solich all chichal chikolong hermana Olga Dios te sopte sin la yo am koscheli herman sali posh no me sogulachak aran quetzal tenango sali cerro quemado na tio manre sogulach aran pues sin checha creli caguadio porque más napalin bokpal kwan salimayo shike belice entonces sin creli Dios cagua arutin panu la injo que tishikin jones entonces eli cuatin eli nalep eli kabilal un jonal singular a predicar arinchi akam karchasa iglesia Príncipe de Paz esa jonala an yo quinchi no me exa con railal hermano 15 días in kashin tabiruk aruti yahelil tawasinke entonces la sultana arin at kubil entonces aran sin colchak honli cuanquilal 15 días con que se railal singulak a predicar singulak al chivichan herman mokushin keta cuanquin se railal kote shekterman a 5 Jun jonalik achiniruti shaklik shinchal arin las rocas chisek a predicarse la iglesia el Santo Espíritu tenanik osras cabal iglesia an rachisan kimek akulahak tinshish a predicar entonces sincuacli a las 4 la porque la cine no me echa la camioneta sin tirarle Dios cagua tentonak tinshish manakla at nakanauk aruta banunak ti ese ochoch sin okti sin hermano 5 minutos sin quererle ver y después sin ulak makach kin yagel sa li camión para que la inintera sin tierra amo con tinshish hermano entonces Israel Ara kanau chare garuna emares numtara salim por eso la ola ángel que cuara ilal que cuancha gel tentona toshik porque Cristo han cuan que en hermanos amén la ini shik ku ya pichan ku sai de pichan que hermano nap alep ahtik tiene que atacar ese altar ini abechal beche hermano osta saraila chanke Papos con el hermano, ya hermano. Aunque es chal, alina cuaclita ya chena tik te och que to cree, chena cuaclita que peliris. Uts cherele cagua se railal, se majecuac, tatin lock on natin chukwa. Por eso ninje la ata mi chanel, porque la katiruchi bichulta bicha. Kwana que se llama sana que escuchile ma kokana khaanchi ni bicha.
Pero leitin ya que arunas ya atinas ya libich na kabicha. Matyokat yu aminkil, matyokat panunkil. Ara utan, Jose Chele Germán, cuando solista ya chiabe, kun chiaba que es choles pues cano. Cuando spitz de YouTube, skana bichan. Tapok rak herman, menagwata chasa kun actividad oyo sur mahun shining kana. Cuando ya va iskani na kamaan se skana. Cuando ya iskasi de hermano king, bichaner cuando ya es spitz de relámpago. Ana mas sport wal bichan aninau, pero la echara bichan, kalagel. Naketi droga, aut porque ni nawe biru. Por eso lik Angela que hermano José lik a Dios, Ángel Ruth kachu a mí. Marete sie mak abitan skulo kanak to sakso perus tawak kwanire mare chakat. Kuta kuiterap ingkil hok aldigin snom singkil sa 10 años ahí. Con Jonal se esa Radio Fuente de Vida. El Efraín yo chipatok mayak se kung chigles panagulak chan sintireli kagwa pantios ta kage kagwa mahu kuna hermana etes mayak chikis rey radio mahu hermano kama sintiake mo kunin jeta parte rak kwenkin akin ke predicar sin rake aran pero Ángel y Ruth hagit kache parko kochal parko anko renak tesnaw akilite namit pero bak aras Ángel Ruth kache pero tiene que jokan kapanu porque kana kanabi kuta akil como chelik hermanos cuando sali face la opus con shil a predicar sal producción Francis en 2012 Stiklali Francis Producciones entonces harán yo a predicar siempre sali página reli Facebook sa pues viene marela te kwari albas kwa kondan la kakeli ka programa ran con ratin Dios na katya mo kutnos chista na katya ka ratin Dios na ko Stefan o kanak hermanos yo que chilo chaque sali producción Ezequiel li chapman equierto con ekuna elon y así es que grabar li hermano anak guschapta le señal equier anak kwan kere que yo coche no me kanak kwan Dios te sin rebli hermanos li kwan que Estados Unidos na mal sacal in teok chiri hermano kwan que ta konak 3,000 hermanos Estados Unidos na pale pero mo ko tayo ta ako tu nak utun nak pe mas hermano lay mahut imbat auto mire mahusut hermano chamo ko sa konak in acción de gracias ka hermano maka ni el acción de gracias sali 24 de enero ni que siempre pero lay ni now aruchos ankiri Dios chisa como anche la in sinti hok chirishe kita na te nak se chole dusinal pues nak se chole king pues malay ti manure Dios manure Dios manure hanin te relain misat se chole pastor la imo kulinte pastor trurak te que 10 mo que pero cuane pastor sankinere cuan pastore cualquier hermana jalana que es 10 mo lo te que tiene ko osoptecita la at cuan katki trok itet mayehakan pero kaya mayelina alatik sa la chola at mo kwa 10 mo ta amén. Por eso kanawaki out e otros ángel de Dios renat kil los obtención de cagua te amcha que caro e tuk que mota bicicleta los obtención de Dios amén. Okena okera benkira tiri cagua Dios será big aba mona Efraín la oli familia sulka la pues mo como si la parta ko ili apellido ani hun aquí saruchichoch abani kwan koji sale kachol chapla santilhu hermano katsolak kung amokak rating di kakwa Dios. Yo cosa pantiosink, rik ini usilal yo li Cristo Jesus, uti usilala in tasak ay trakek, tokan tasak naktieli kakwa ari sa tulak marak tigulong lain tok aran tasak chirakek lilok lah mata ne kain. Hokana na ko chas ya wala di Dios nak katintonak to tiho chekik li kwanko sa spender uchicho. Dios obtesili hermana Nilsa con nas quilcha kerun sali radio les colomingre li radio spok chibichang pues sali li aniversario li radio Fuente de Vida se 2019 so cuancha caran pero to arin cuanco paso ali Dios cuanco cuiva Efraín so a la radio mocula intali honing sino que honsini el insta 2021 sin él o li junto sali chata no me que él nin osla ot kisumla pues ana cuancho chik la par con sakabla ko herman
Echa la Biblia, Tataura tiene Dios ali, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 8 al 11. Juan Kai, versículo oke chilbal, chogre shlo onenkil shkaba likakwa Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, utakara rilbal, sali versículo 11. Siksas yalalma barshike. Amén. Ustana kwani ha chiramokli. Kuto elilik talao ahí cuan koto kalasinto el kulah. Amén. Ikachi chal ka akwara. Ahí me hotel ta. Me ko church ta. Liro church ha inchan anre tikhokchan. Re usek. Re solek. Re naktataw la yu amrik ili Cristo. Por eso na nagkakanap sa Lago Church, bugut sa akok to jogat. Ang Diyos ay likagwa nagkatsara ang kirati ni Diyos. Kilak, hot ibamil, sa skabal ni Diyos sukwabek, kakulbek, ut santil musikek. Amin na siya. La esyan, tekul, lekwankil, naktachal, li santil musikek, erikin. La esik tesoloang, resilal, chikwish a lain aring Jerusalén, arang Judea, ut Samaria, Joaquí y Alakbar, Junsut, Saruchichot, Techolop Liskialalchan, Nakirake, Chischepal Chishunilain, Kikame sa Choshali Jesús, Shali Dios. Yo quiero chilipal, Nakichal Jonichok, ut Kimukon sa Chok, ut Inkachi Kerilru. Tokyo ke bakit anak George Shikli Jesus sa Chosha naksakamilep kuibep liquid chiruhep sa kebra ut kisyerehep esquink ah Galilea kaunak kyoke si ilok sa Chosha li Jesus liskuan sa etyang akskame sa Chosha haanta chalkuichik chanrunak sharil chishik sa Chosha Hokan kuichik nakteril nakyok chakchichalk chan kebrehep chan liratin li Dios. Sa payak sa lagok reslo oningki ratin li Dios taula na ut kabiyak li atinain li Dios eros optesyon sa Spanish chakra. Naktachalk lisantil musin erik inchan. Ano pa tiske akwe? Tiske akuankil. O timpat akwe. Naksat pamank. Nung takas sa ilachol. Nagadjabak. Nagatsuyin. Nagatpiskok. Tinaus la pamal. Sa kanap kung amok hook. Sa kanap kung amok sikpal na sumating sa ochoch, sa kagib ko santo. Nung takay sa inilmali kong kabalang, nakspa ang evangelyo. Out, porque ok lisantil mo siya ekrikin. Esquankil, renak litchakilal, lisikuluching, lihokok, ektanang, silikuching, kwarderam, smith, lerman, siri santil mo siya kilan sa liram, likwingli isk. Pero, nasket kun chiap o si chiap li herman skoklag uji chi ilok se ventana pe us bira hak fila ne kespano chirisa o choch mas us ok chi kespano kil chali queen chali isk entonces na ok chi shokbal chak lima usilal la chirisi santimos ut na alep anakwan ses kanap spa alep se ok chi kalak utajera re a hermana an Au naking kanap li kalag nasye eske mo kutiru matis kanap angkil utkonche nasye eske lain aksinal ka sa evangelio con es akilal con israelal con es siklo chingwa kanal ho kanak ajitin so es evangelio chan mo kutiru matis kanap angkil lima usilal chan mahokan siya li kagwa Jesus
Jesucristo Diyos Jebal naklaes siyaan Charles Lisantil Musik Eric Inchan Tiske Kwankil. Entonces Naktiskele Kwankil Lisantil Musik la katsika Tiolre Lik Arutyoli Dios sa laju amchan. Amen. Karula testimonio ko na lahat. Karutyo guys kaya bal testificar sa laju am. Sa lako church. Sa la trabajo. Sa la carro. Ikilimotio aquellos karutyo guys kaya bal testificar. Ikilim ministerios kaya aquel Dios chanrula testimonio chisa. Porque al Dios se palikagwa nakchalak Eric Indis Kwankiri Dios aran Samaria aran Judea aran Palkikwankes la esitestio rek aru Dios panunkiri Dios. Ni solom likagwa se isuwag nak se kanas kunes. Jesucristo una tachik ani puchit o sayil kachol chho kanan. Parsito ilok chho kanan. Katskirut kabalo chiko kanan kako Jesus katskirut kabalo ko isikagwe laog alakah kanan kahunes mukutoruk ta kakwa spanungkil likahunes mutkunsik manit manungkil isapano katskirut kaman lao kamato ilang katsali Jesus mukutesilang ta apalain chan sikwe naktinghulak le Diyos siya balik Jesus tins ama tsak tirujan. Tishtakla tsak erik ilisan timusir. Khocharo si manu la injan khokanah kitis manu lisantil musir. Matruk irak ikyak chiko truk. Matruk tins ilali maus truk. Mana kacila maus lahat. Barpukuan ka maus mana Efraim. Kuna kil tiru, kita kuna kaking rastik chinumek sa beli I. Pero ayom snack sa church. Lisaki kana kuan taklire. Lisais kana kuan haji na taklan sa mama. Ano po Diyos anugerah na leban? Mahal na bilis natin mo siya, kung ako nag-angelo, Diyos kamain, lain siyang propeta ni Diyos, mukutin siya sa kusina, ating sorok, kasi siya telikwa, yate echaking kwasi na aksa alipore, herman. Porque lain siyang propeta siyan. Yamaking kulo, may hermanan, kulakwan, toktin jere. Aún hermano, la Pablo, mukukisiata la injika Pablo na mal yarik ini insult ning kirta sikyak mukuchanta Pablo la intek echkitumin la intek echkarukwe karut kwakte eke mukuchanta la Pablo haansan aktimontik akemone la Pablo kuan strabah uti por hermano que la in kuan chiki ministerio la in da enjite yate sketching kwasa inaah te shorok ish mamaji na stakla di shichok sa kusina mabuta akwan kiska kwelis nantimus mana eli kwan kidas keli Dios por eso lahtsa herman mukuna kak etereta nak shok sa likam Nasok lits akamusik sa likam, nakakakwankil, nakakela isiniru, la isiningke. Mukuha ta chilisanti mo sa George atinag panukwenti. Haanchik nirulis lits akamusik okchik angel nag o nas okchik angel nag mas napalak angel matikes kwankil na kwan. O de que siya nakwali santi mo sa makwali santi mo sa haran. Maka Kiskeka kwankili Dios re usual limaos lityo chileng sa kukong chi ochot sa kukong chi kung kabalek chi trabaho chi negosyo haalak angel lahat herman
Matruk ting kesa yung negosyo, hermano Efrain. Alakwan ting aying ting ko nak 3,000 alakwan. Matruk, truk. Hermano pastor, tijol tiris yung negosyo. Utaan o sipiris sa chat. Yung halak hermano pastor, lex ting siya kuna sumet. Mas utsukait kwak ting sumek. Monta nakat sumek, anakat tikok laat. Pero makain kwankil, herman. Kuan kuchikya kwankil. Pero ano tentotin, ano na kwankil, rikin panongkil kwankil lalilo alza spela sa kisi nasjeli ratiyos chika kirub es kwankil Dios. Hasta sa kits akalreru. Muku hongkutan kuikutan da atesa kika hunelik. Porque sarung chichoch kuanko, porque tajeta es que hermano, makach akiral mas oskuarken kualain. Makach akiral mana Efrain, mukutin te se culto. Mukutyotin para la sama kutin kuaklir ta chitikok chan. Kirang serio chikuarik a las 11, a las 12. Kuan ni Dios, kuan que hermano hanakui. Tejan naksisik cak limatan lain makal cak selular in quick in. Toh makal cak selular. Sequeli santimos en 40 noches vigilia chanque. Chimpano 7 veces din pek ispene kwa kik sacrificio. 7 veces halal eku 40 noches chanque. Makal cak selular kita kuan selular in masimpano lah. Por eso na alam anak kuan nag-share mukuto ang siguro tinti ko aking kolom chikan makamas tele kagwa Jesus aking kolom chikan aksya chikan sa chikan la sa anak kuan mukuto mo chani Jesus mas kanap tihok Jesus ki elja sa chikan ochan ki ok chibikilik cha ayunig li kagwa Jesus khonalik out ara utane ke chali yek ni ke chali sik ni ke chali mem ni ke ira ni que usa, ni que eres cualquier Dios, porque el Jesús siempre yo le doy Dios, que guadeje hermanos. Orar sin cesar, chan. Junelik chestijo, chali Jesús. Casi le agua, casi 70 tijok. Casi le agua, casi na adiós en el tijón, chan. Una campaña. Dios, hermano, hasta le sigue chal. Shigrela, echal que echal el chal, chilis, o está arriba en chal chal. Pero nace ayuno, nace vigilia, no tiene que chalta, hone que hay porque campaña con todo el shikta. Onak ya kulto chikama perunjak aja. Arin sekali mas nakos recani latsa. Naklao hermano. Nakakaita strip nakikato tiko amas kami latsa hermano lao kal raming chikunakwa. Nasike ibigil ako na kanovela. Kuan TikTok o kanaran. Oxe TikTok lerman, pero yo sé que eres paran. Yo, que las 10 que las 10, que las 11 lloran.
Hasta en casa que le están aquí, celular squar. Halis Dios. Nakakalon sa time, ante ti, postrado, estoy. Nahtili kagwa, masatatik ti at iskat kin, kukutyata na kajigwecha ni Dios. Tokonak na kodyap, at kagwa, kaunak masakinal, kaunak ikana, els! Lisulili ko lalagwachan. Mondo kina el, mo na katiyok ta chirischa ni Dios. Tohan chica hermana all kajon, hermana all think agages kabay kachin Estados Unidos pero con es kalagyo ulat sa chos ket pasre mesul. Kon katiyok to lat. Ut hermana all taloms es que mona sumet que hermana all ko kauta hermana pamahina na kalay kachin. Hermanos, pit kahil pas kon kini Dios. O kan la adju kwa na berti Dios trish la kwa dalak ako. Ara nakadok. Porque si omi Dios agwan kichan. Kula at hermana is la sumatin inka si cholchoro dis juam. Ano ta panulat? Matat Alex o church. Napalik es okay man hermano que ese o church shikwe. Injera ilerman khone jera ilerman vita kwash kana gila ko church ingia kage akuse sila ko church una kwangata ranta dike us herman kwangata sia ko kwanki entonces ingia kage ilonza la ko church ahorita van gila ko church ngire ma ka man efraim entonces anit kwash kwanki omiyos malaat mara khalit akilat sia baglerman. Ya, hermano Efraín, cuyo mag, Hana kinit cuando te den auction, porque la orden dot kateni jala ge, vidi llega el hermano. Ma uso es manigi lage, Por eso, hermano, giskulak akilal o kanchitihok, porque cuál es cuando ellos agikin, cuál es santimus agikin. Si hay predicar to jain sali France Producciones a tema in, cuando que anak cuan, na que no kats ektanan santimus agikin en que piskok. Pero os canapes ogler mas eles que sentimos mukuchuta ti eles sentimos hermano e as ras canabanki pero awang ating anak don de lenguas elelik tanaga ina man kuchuta ti elelik ya sa kanap unak sa kana herman li santil mo si Ara utan ok chapan sulengkil liru chichocho. Sikololi mensaje sa la WhatsApp. Hola preciosa. Mana chakol hermano raikil. Hindi po kinakainchan na ok chisa ekispan. Sana kaya na hari Dios yo chulagaran. That's Utnam alep jokes kukpal chuam yespan. Nakmak chisanti mo sa Yo que paran sali San Juan, cachcanta queen. Abi bisteli San Juan 14:15. Abi. Arus angkali santi musik. Abi ti chabil. Quini kinerachan che manwako shishin chakra bikwi. La intins ama chirui jukwa naktish ereli santil musik. Ha anta ko hobang ke chol. Ha anta ting angkere ut ha anta kwang erik inchi hunelik. Masa ko bi? Juan oship lis angel lisantil musyi'eh sa juam. Touchten achan. Oho bachol. Ot kuang kabiking chihonelik. Out nakrikin chikalagas kapalyo kan 6 alajo school palerman. Out. Narumrut ka na doy, Pasko ka na doy, siya pas akla kili vecino. Inkiyak chakle karman, mareti steng achak. O graja teng angkis num singki jo al school balsi. Oka kwesil Santa Isabel, Camille pelika na herman, hulak chireha. Ani kwa inki lahat.
Laat kwan katki nakskola kisilas. Pero Jesús quisiera kain masus ebrikualaling kahol tinkech tengreep onak arotes kolchan lain tinko kobas olepchan ut ating kanabepchan. Mukuting kanabepchan. Juan ka amigos sa church si Juan. Kamas ko ikole click diyan sa se tanamit es mi mejor amiga chan. Mat ada chiki san mi mejor amiga chan. Jo pachi at naglilit sin dis kat pat jo se baray ko ni nauta. Sino kauna jo pat ali mejor amiga chan. Sin je san chol ta op sa cruz kaus china is kagam kwat ki mejor sa ma kon ka kiri santimos mejor. Kakti ansi haan ko hobat all jan nakikati tatabiro tajere santil musik salana akhir man santil musik karote mano santil musik chali santil musik tatsk amrik ini Dios kakol ber santil litu kwa bertis jage kwa ye ko akik in chakagweris musik Dios atin hermano atin nakuangkat sereilal sere que la cuela la cajol de testeng atin hermana makasas ka mama yo nakakwakta gucina sa chinising kay kweri indika la mama sangkep la cuela la cajol kwa makisita sa kagyo sakil nakuangkat sa jakil mayeta kwa ka cociner chanes sketch kwin wan gucina tere sumatin yo hot ok tagenak jakat mayen kana gosi sa alchare mapagtatas ko hong kilachol pero lisan timus haanas nauk aruto kach kulbas nung singkil sa lajuam por eso kahta sa karanta ko bachol makoko sa kochos makoko kinakisakila belong rikinakok al achan lak ajeo porque le cachola ochan haali Dios yan mas jahil ni guys el hermano ni que construct pastor chirishan na kuara ko nakling pastor kama politika mako ko nakak angel que hermano arkuankat pero hosin je mo ko jokin tas kana bangkil ko jokin tas kos bangkil ting kana Marin ko naskaba ko nakapit sa nila ang kinateng ang kweka porque cinco ho pinchol iniratin Dios que naklisantil musiknek haan kuang chikateng angkil por eso hermano hermana la ati kuang kat arin kuila atyo kachinumek se railal se akilal se rasa sa la juam maana at yekereli santil musiknek utaan tachting kireli santil musiknek Quiere con Dios. Ten ahí hermano, y cachirinta viru hermano. Mukuha ko na sa tatihok hermano, la inakitokin hermano, abantihok ko sa kuipal sa kadre. Kita ko akhil Pasko ang kilisantil mo si o kanla at sa lako chochitihok. Kinikakuha na kilakong kabalta usak porque Dios lleva las que oma cuanquili Dios span santil musik la ata troch num taxa la cochot sa smelik alutokas kulupal laktul volará cerca de donde tú estás a tomarla quiere contigo por ahí